أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا جوارا گلی هوال و خواندوان هجا و برومت. خدای دلوان و توان بگین تمرازه و بگرین جوان عالمین کو به علم خواه عمل دکن و دبنه فایده دار جواکی را جتوای مروواهی را جوی دین پیروز را. گلی هوال هجا ام گهشتنا مضارعه معلوم ما ماضية معلوم و مجهول خلاص كر. ام جهشنا مضارعة معلوم، يعني الأمثلة المضطردة من المضارع المعلوم، أو مناكن مضطردة أو مناكن كموافق هذا معنى خدا ده هيئة خدا شكل خدا مضارعة معلوم. مضارع معلومه اگلی هوالان وکا ماضی نینه ماضی اوی بوریش بونا دما در باسویرا تا گوتن مضارعش بونا دما نها آن دما بیراته گوتن و تی بکارانیم. مضارعش وکا ماضی گلی هوالان 14 حرف صیغه وی هنن. سه حبیوی غائبن یعنی میرن غائب میرن کو نه آمدنن. سه حبیوی جنن غائبنن چه یک چه دو چه کم. سه حبیوی مخاطبن یعنی میرن مخاطب او میرن کو پیشبری معرفن چه یک چه دو چه کم. سه حبیوی مخاطبنن یعنی جنن کو پیشبری معرفن چه او جلبک چه دو چه کم. یک جی متکلم وحده یعنی اوی کو دا آخذه آخاطوانه. یک جی متکلم مع الغیر. ام دست بکی دا صيغه مضارعه بکشین گلی هوالان. ینصرو ینصرانه ینصرونه تنصرو تنصرانه ینصرنه تنصرو تنصرانه تنصرونه تنصرين تنصران تنصرن انصروا ننصروا. يلي هوالان دوی معرف فعل دنجي لسر ينصروا قياس بك، يعني چقا فعل مضارع هنا دوی معرف لسر ينصروا قياس بك. بله جبر کو ام ثلاثی مجرد دانن یه ثلاثی مجرد ام قیاس بکن. یه ثلاثی مزدوفی آن رباعی مجرد آن رباعی مزدوفی امنها بحثاوانا جی بکن. جبونا خاندوان هنکی گرانته جبونای دوی دست پیکی دا ام ثلاثی مجرد خوشک بزن بن پشتیوی ام دکارن واندن اجی لسر قیاس بکن. آن خدا حسب که کتاب دنه یه صرفه دا ده او برفرهی بینه گوتن لجبر که اف کتاب صرفه یه دست بکیه جبونا که خاندوان را گران نه ام به خلاصاوی کورتایی دچن. ام یضربو جی بکشین گلی هوالان. یضربو یضربانه یضربونه تضربو تضربانه یضربنه تضربو تضربانه تضربونه تضربینه تضربانه تضربنه اضربو نضربو. هم دکارن یعلمو یشربو یذهبو یکتبو. توانجی قیاسی لسر ینصروی بکن. بلی هنک حرکت وانا دا جداتیه او نگرنگه. یعنی معلومه وی فعل مضارع به 4 حرف ناس کرن. یک بیایه گلی هوالان ینصرو، یک جی به تایه تنصرو، یک جی به همزه انصرو، یک جی به نونه ننصرو. اف هر 4 حرفی کود زیدنن یعنی که اصل کلمه نینن بوان هر 4 حرفی زیده بیک جوان هر 4 فعل مضارع تا ناس کرن. ينصروا فعل مضارع بناء معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım eder bir غائب şimdiki halde ya gelecek zamanda. ينصروا geli evvalan fiil mudari'e yani ne fiil madi و emre بناء معلومه yani evi kuvi kari kiriye vi fiili kiriye kefşeye ku kiye mefredi müzekkeri غائب yani yek mere o ne amadeye beş ne peşberi marife şahsi siyemine dem hata gutun yansuru yani şahsi siyemin او میرا کو غائب آمادنینه اوی او آلیکاری دکه.
مثلا دم هاتا گوتن ینصر زیدون زید دی آلی کاری بکن ها آن دما بیدا. دم هاتا گوتن یعلمو یعنی او شخص سیامین که زید عمر بکر کاکیه او دی بزانن ها آن دما بیدا. معناوی چه گلی اولان یاردم ادر بیر غائب یعنی دی آلی کاری بکن مرکه کی نه آماده نه پیش بری مرک دایه و نجی آخافتوانه که شخص سیامینه. شمدی که حال ده گلیک زمان در نها آن دما بیدا دی آلی کاری بکه گلی هوالان. یعنی سرانه بلا بالا و بکشاندن گلی هوالان اول وردار نون هات و که فعل ماضی نبی فعل ماضی دا نون نتاد. نصره یا نصره لوی الف تنیت هات لفعل مضارع دا هم الف هاتی هم نون هاتیه. افجی نشان تسنیبون آویه لارا هر تشتک هنک نشانی وی هنه گلی هوالان پوان نشانان پوان علامتان مرف دکاره وان جهف وقتینه ببورین گلی هوالان. او ینصرانه جی فعل مضارعه بنای معلومه تسنیه مذکر غاب او بی تسنی یعنی بیش بونا دودیان ینصرش بونا یکی بی ینصرانه بیش بونا دودیان بله دمیر نه آماده معناسی یاردم ادرler iki غائب erler yani dömerin ne amade de alikari bikin. Şimdiki halde gelecek zamanda naha andema beda eviş bir nekin geli hevalan fiil mudare şirike dinabera naha u dema beda yani de zamanı naha da u de zamanı beda müştereke nabera her dukanda yansurune بلا تا دا جیبا لوا بکشاندن گلی هوالان لهادا وو اونون هات یزیده کرن لسر مفرد ینصرو بی جمع بی ینصرون وونون بی نشان کومه او ینصرونه جی فعل مضارع بنای معلوم yani بنای معلوم yani اوی کوی کاری کریه کفشه نه مجهوله کو کیه کو جمع مذکر غابه اوی فعل آلی گرنه کریه کوما میره نه آمادنن معناوی چه گلی اولان یاردم ederler جمع غائب erler yani کوما میره نه آماده de alikari bikin şimdiki halde gelecek zamanda naha an dema beda de alikari bikin mesela demada gutun yansurune fukara'e معناوی چه گلی هوالان یعنی او کوما میرن آماده دی آلیکاریا فقیران بکن آن ینصرون مظلومین دی آلیکاریا بندستان مظلومان بکن. تنصرو فعل مضارع بنای معلوم مفرد مؤنث غایبه اوا بی غایبه گلی هوالان دمک غایبه و بلاش بیرا و نچه جنن ایجاد چه لبک به چه ددو به چه کن به اول ور لبکه مفرده یعنی تنصرو زینبو تنصرو فاطمتو امن کار میجن تنصرو زیدون لرشبونا جنانه معناوی چه گلی اولان یاردم eder bir غایبه عورت yani jinkeki ne amade de alikari bike şimdiki halde gelecek zamanda neha an dema beda. تنصران فعل مضارع بنای معلوم تسنیه مؤنث غایبه ابی تسنیه گلی هوالان جا تسنیه مؤنثانه تسنیه جنانه جن نه آماده دو حب جن نه آماده معناوی چیه گلی هوالان yardım ederler iki غایبه عورتler نه امیران دا غائب بو گلی هوالان تفیده غایبه او نشانه نابر مذکر و مؤنثان دا دو جن نه آماده دی آلیکاری بکن نها آن دما بیدا şimdiki halde gelecek zamanda yansur ne fiil mudare binay malum cem'i muannesi gaibe yani kuma jini ne amade manası yardım ederler cem'i gaibe avretler şimdiki halde gelecek zamanda yani kuma jini ne amade neha an dema beyda de alikari bikin. Tansuru fiil mudare binay malum müfred müzekker muhatap manası yardım edersin sen bir hadır şimdiki halde gelecek zamanda. Tensuru geliyor valan şekli kadat imte tensuru ve gaibe.
لمعنى وانش هف جداية اوا مروش قرينان جدليلان دزانه كو او غائبه اوا جي مخاطبه اوا مفرد مذکر مخاطب یعنی میره کی کو پیشبر معرف دوا معرف جرات بجا تنصرو تو ای میرا کو تو پیشبر من دای تو عالی کاری دکی نها اندما بدا معناسی yardım edersin sen bir hadir er şimdiki halde geliyorsun yani tu mirka پیشبر من دا نها اندما بدا ده تو عالی کاری بکی آن تو عالی کاری دکی تنصران فعل مضارع بنای معلوم تثنیه مذکر مخاطب ابی تثنیه گلی حوالان یعنی دو حب دو میرن کو پیشبر معرف دانه معرف جرب جه تنصرانه لفرجی الف نون هاتیه ilave kirin. Manavi içiye geliyor falan yardım edersiniz sizler iki hadir erler şimdiki halde gelecek zamanda. Yani hun her du merin ku peşberimi danın neha ande mabeda de hun alikari bikin. Tensurune fiili mudarib binay ma'lum cem'i müzekkeri muhatap bikum geliyor falan kuma merin kum peşberi merif danım rücunlarca tensurune. Yani bizim merin ku ne ba merin rükare beştavan tensurune. Rücunlarca yansurune. Li evi peşberi merif dabil merif beştavan tensurune. Manavi yardım edersiniz sizler cem'i hadir erler. Yani hun kuma merin amade kuhin peşberi midanın hun alikari dikin. Neha an dedema beda. Tensurine fiili mudarib binay ma'lum müfred müennes muhatabe. Eva bir muhatabe geliyor bana. Bir nekin dema kugu muhatabe bizan jine. Ce çilli bekbe, çi düdübe, çi kumbe, çi cemebe. Percimar be yani ha. Manavi geliyor falan yardım edersin sen bir hadire avret. Hadire merbiye hadir bu. Lidema ku bitajind beta hadire. Toka pevedigre. Şimdiki halde gelecek zamanda neha andema beda tujinka amade tu neha andema beda alikari biki. Tensurani fiili mudarib binay ma'lum tesniye müennesi muhatabe. Eva bir tesni geliyor havalan yani düjinin ku peşberi merifdanın manası yardım edersiniz sizler iki hadire avretler şimdiki halde gelecek zamanda. Yani hun kuma hun her du jinin amade peşberi merifdanın ku peşberi merifdanın de hun alikari bikin neha andema beda. Tensurne fiili mudarib binay ma'lum. Yani binay meçhul nine evi karet ke kifşeye geliyor falan ma cem'i müennesi muhatabe hatiye danış buna kuma jinin muhatabe jinin ku peşberi merifdanın manası mana üçü geliyor falan yardım edersiniz sizler cem'i hadire avretler şimdiki halde gelecek zamanda yani hun kuma jinin amade kuma jinin ku peşberi merifdanın hun de alikari bikin neha andema beda. Ensuru fiili mudarib binay ma'lum. Nefsi mütekellim vahdehu. Manası yardım ederim ben. Şimdiki halde gelecek zamanda. Evi mütekellim vahdehu geliyor var. Yani kesa kudu ahıvet dibece. Ev dibece ensuru. Ezi alikari bikim neha andema beda. Yardım ederim ben. Şimdiki halde geliyor. Mesela ensuru mezlumen. Yani ensuru fakiren. Ensuru taliben. Merif karaha jivan bejeyan cümleyan hevu kanji saz beke çe beke. Nemsuru fiili mudarib binai ma'lum nefsi mütekellim ma'al gayr. Yani hem ahaftvan ve diyeceğim ki diğer ahaftvani kesin denecek ku hebben perat bana kumavji. Manası yardım ederiz biz şimdiki halde gelecek zamanda. Yani emi alikari bikin. Neha andema beda. Em hiçbir nekin mütekellim vahdehu mütekellim ma'al gayr dinavbera meru jinan da müştereke. Mer jit kare beje ensuru jin jit kare beje. Kuma meran jit karın bejin nensuru kuma jinanji. Meru jinav hevda jit karın bejin nensuru. Em hami behavra yani. لو سيغندني جهاف جدانن يه ميرانجي جدانن يه جنانجي جهاف جدانن بله گلی اوالان دوام وان بیجیان وان کلمان خوشک تحلیل بکه رند بزن به ایدی بیجیندنی جی حسان و راحت به مثلا دمکو ورقوتن اکتبو از دنویسم آن ازی بنویسم نه آن دما بیدا
دماتا گوتن یکتبو یعنی او میرکان نه آماده ده بنویسه نها آن دما بیدا. یعلمو مثلا او میرکان آماده ده بزانه. یعلمون او کوما میرن آماده ده بزانه نها آن دما بیدا. مثلا یشربنک ورگوتن یعنی او کوما جن آماده ده وخو نها آن دما بیدا. لسر گلک فعلا قیاس بکن گلی هوالان دا کو جوارا چتر و دا کو هین چتر فهم بکن و بزانن. خدای دلوان آلی کار متوان به و دل متوان به نور ایمان و قرآن روناهی بکه انشاءالله امانت خدا بن بمینند خیر و خوشید.